Nkosi yamakhosi baba ayike mzameni ngizame eminye nini engcono ispeaker sesandla sikho bandla elihle elingwele nazi mhlawumbe libahleli phambili nje asikho phambili kuphela kungenzeka lokho iyashukana lento lomcala ngokukhuluma ngayo sona sizokhuluma ngezwi kaNkulunkulu kunabantu emuva mhlawumbe abanye basuka emazweni akude bafisa ukuzwa ukushela uthini ngesabatha oyeza ukona usekhuluma egameni lenkosi ushela bese behamba laba hlangana nabo ngilaba sehamba umhlaba ngoNazaretha thina hlangana nabo bekhala begibele ithimela abanye bagcwele amabhaluni bafike labangezwa nje ukuthi kuthiwa imali ngithi waba kuhambe isikhathi kufanele isikhathi esikhulu yabona lena ngeke phambi kwethu akuyona inkinga kulo kakhulu kodwa inkinga edinga umqondo nomhlakahlo edinga futhi umuntu nesibindi othatha isinqumo Thixo Nkosi yamakhosi ngo-2010 emzekweni phakathi kaVranda endlini enkosi uThixo inkosi yafika ekuseni ngekhathi ngasha u-8 sasibabili
yasibeka ukuthi sathosalida sine phambili yathi sifike kancane yasikhwela hata singene kuvanda kutholeke ukusondela khona khona sabukana samavumbuka phambili omunye yaphinda sipheba yabona sinakile yakuzisikhwela ngabuku ukushesha sakhuphula phakathi kavana ngalolo suku inkosi ithi izokushela ukuthi yahambe emhlabeni kwakuyithathu yayizokushela ukuthi yahambe emhlabeni izokushela iyazo zokufuna emhlabeni lezi zisakhuleka ngazo namhlanje empilweni zenzayo engayitshela yayizokushela ngenkosi ezofika ishamisho lenkosi ezofika izophatha uNazaretha lenkosi abezabe nasentabeni leyo zimanga ekadezezani bona umhlaba ngaphula inkosi abekuthe akumenzela ukuthi uhambo laminyaka luzoba kanje babenazolonto yathi funa amashale nje inkosi soentabeni aphuma amashale wathiwa tu aphuma ngesabatha ekuseni ngesabatha basabathe egalweni bese indlela kaNkulunkulu entabeni kwabona ukuthi zishintshile nasezweni lokuzashintsha izinto babuza abantu kwezenjalo kwezikalanyana bayazi basebenza bafana yonke into bafana wena mfundisi ngathi yadamshola kusikazile kumtha kasapha kwabo bafika ngathi ngiyafunda ukuthi kumbathe kwakuthetha bathi ukuthi basebenza ngaphela bakukhulula athola bafuluto abafuluto bafika yonke into yathikaza ngesikhathi angeke kumfundisi oyiprotect ngamthazile ngizozibapha phela ukuthi izinto kubo labantu abathiweyo kwethulunyazi bayigcina intando yazi kufuneka igcina lokho bazoselela abafowethu abashumayela baselela baqalisa foundation yokuhamba kwentabeni baze babuya lelo foundation abalekeke unyazi sashathatha ukuphuma ekuseni kwahanjwa kuyentabeni niyabazi ukuthi wakhe kupho umhlangano wokuqala lona iphepha elingabhali ngawo elingabhali lisho yonke kuyadenza nekuba badenza umhlangano wokuqala iphepha elingafonga 4 times a day libusisa ukuthi ngoba basithona abafika wasigeza abanye inyembezi sesibheka kulo yophelele sitshela zonke izinto ezidikha ngeke yenze kabenesizulu kodwa kwase kudume yonke indawo shebula labantu kwanje usigezile baba wageza amaNazaretha wageza umhlaba mbonga ngisuku ugeneral phela wamaphoyisa hayi yedwa obani abanye okhomanda kanjani baningi bonke ile ifundisa khona namanje ngiba khuluma ngecala labala ngaphandle bahambe bonke umsebenzi wonyazi umhlangano ka-2026 entabeni ingcwele nisibonele masisiya khona inkosi masikhuphuka kube ngolentaba esifundethe ukuthi inkosi ngolentaba yazi inkosi angazi mina nawe nigcine lezi zinto ezokuba ziyafuneka ukuthi inkosi yakhuluma athi lapha nako ngiyancambela angifunde indaba yezibili kodwa nje ufuna ukukhuluma ngama-development aleli bandla ukuthi uma ungabhekile uzosala futhi ungavumi ukuthi uphikise ubaba umphikise ngiyabona ukuthi sekwandile ukuthi nami ngiyaqhamba ngiphuthane baphikise ubaba kade bephikisa kakhulu lapha libantu kuyento nje bengafunekile beza ukuthi abayithanda kodwa nobonile wezimhlangano ukuthi wenzani into bephikisa ubaba bonile ikhanda libo sayeli balona lingaphikise inkosi ukane sishela phansi kokavrande sathi babili kuthiwa kuze inkosi phakathi kwethu engenamfowabo engenani
kuyofuna konke ubuhlungu okwenzakuyona okwenzekile kuyofuna isikhathi khona bezogcina khona umleze mfundisi noma ungaselamleze makusele umlomo uthi ungazokhuluma nje wokhuluma ngoba le nkosi yohlupheka ngoba yakungenamuntu kwakuthi inkosi uthi yakhuluma inkosi yajikisa inyamalala phakathi kwethu yabona siyakhala sonke inyembe zibheke phansi manje siyakhala yasuka yeza afika sibonza umjini yayisheza ama-instruction ayikho indlela ukuthi umphilise into ekunazareth ayikho indlela ngoba nami sungazenzi sungenziwa into yafakwa mina yatshalwa mina ngalolu suku lo akukwazi ukushintsha engakwazi ukushintsha ayikho indlela yokushintsha kwafaka into lento kuthiphisitet engibona ukuthi noma ngabe isithunzi sami silapha sihamba nayo ngatshelwa ngemihla ezayo yokunazaretha ngatshelwa ngale ndiyapha izindlela akathi siyibone entabeni ngatshelwa ngasi ngalolu suku uma inkosi isesiphuphule sisentabeni sibheke intaba yavula inkonzo kanti into ngelele bese ushubo ngajilova bese kuyavalisa entabeni yathi sicethile le nkonzo evule kwangathi sekuphelile yaqala phansi yakhipha iyalo lamazwi onyazanga weliphansi bantwana benkosi ayolisiza njengoba nihlangana njena nifuna ukuphila nifanele niphefumulele ukuthi soluphumule kodwa wena ongayisiza ukuthi ulalele ngeke umlesiza ukuthi akulalelele wena ufuna ulalelele ukuthi uthuwa kwathi kuyese inkosi icela ukuthi icela ukubonga ukuhamba kahle kwentabeni yathi seleka abe noneze sibe zine sakuhamba siyale sibuya sikalona sijikile athi ayifuna sihlala nayibona-ke igabi siwe ziphambi kodwa ngifuna ukulandela lapho ukuthi lezi zinto zonke ngifuna ibheke i-sequence elithi i-sequence ulandela kwezinto okusethuzane ukubonakalana kuyabonana ukulandelana kuyayibona bona engifuna ukusho lo msebenzi inkosi yawufaka ngosuku lwesidlo ngosuku ka-14 nangekho nazareth noma senza lokho ngoba naso neside khona nasho into ey'ningi manifika nangishele ngibuka munye kuphela ozokhuluma phakathi kwenu maNazaretha methi sabantu yaliguqula ngoba lapho eliguqula funa nifundise lo ukuthi munye kuphela osophakathi kwethu ukuthi akwenzakaleni methi yamthengena inkosi yokanata mama ungasowuli ngoba iphetho yena into ukuthi inkonzo kanti amamuvela walese ukuthi khona kuvela sangena ndizile ngwele ebamsanani wathi mawungena khona ubona kuthe iyaba kwakwashona kwaphuma ethempelini kanje kuliniko semakhosi kwashaya isakhi kwabonga kwamaya kwaphunywa lapho kwangena phakathi kwesimayo esijwayelekile kanti khona lapho no-14 uthe ngina ufuna ungena lezi zinto zephambi kwethu uma dusele ukhona ubuka bekisisa kathi ukwenzakalani eNazaretha bekathi inkosi yenzani phakathi kwethu zabe uyiphatha kahle kuba wazela ukuthi uyohamba isikhathi kanani yenzeka mhlambe izohamba iphele phambi kwakho ungasazange uthole okunye kodwa bekezela indlela yini ehamba sahlala entabeni yemsatshelo sahlala kwashaya isifathi kwesamakhosi lesimele lapho ukuthi uzokushiya entabeni sabuya sazenzile ingcwele ebuhleni kodwa lapha entabeni khona izinto ezenzakaleyo esikhathini sange 1.5 months
soba ngibona intabeni ngibona ukuthi intabeni sekhonile yakhwezi yamakhosana asendaweni abanye abawona amanazarene leli bonke sekade libuka lapha esigcwele cha indlela yakho amakhosana la yakhanga umfundisi ayakhanga umvangeli ayakhanga umshumeli yakho amakhosana give the people a chance abantu ekhona nje bale makhono bazoshaya badedele bazokwenza imali lento kade limiliyona ndondweni ibuka yakho amakhosana sabuhle ukuthi ubani amakhosana kuba senyazi ngoba zanithi sikhulisa bona ngibhekise bona ngifundisa ngashaya ukhona umenantsezi ayithakuyi ngabafuna yo le chazi momsayina bayi khona funa umsebenzi ka khona kunjalo ngaphandle lokwenzeke izinto waphi iholo nami ngizodlula nje ngithi angibone bala ngithe ngizothwayo laba phi iholo basebefuna ukuthi iholo liyokuba kuba aphethe incane leli ngibona ukuthi lapho usuku nasemini ngikhuluma ngezinto ezenzeke kwisekhethi yalezi sikhathi zokushona less than 40 days kuneholo manje phezulu entabeni inkosi yamakhosi ngayibona iyamlova lapho amakhosana bela la awayengekho nje efakelo imitho lesifakile awayeka amakhosana banikezeni amathuba abantu banamakhono mabeza la proposal phathwe mathethekeni bese nabagayita ngokobo Nazareth kuneholo indumezule holo cabanga ukuthi nje ngokulandelayo sizoyithula khona mabe kwenza ukuthi ivule iyashidula amazwe lomthambo amakhosana befika wona mefika bese sisodwa yini khona ngoba nesifika ukuzuka yonke basefika amakhosi ngishawathi development yenzekile njengoba ngesikhathi la lento zingathathana yonke ngikhuluma sengizobuya ngize lapha bangafuna bakushana ukukhuluma kwami ngize ebusheni uma sifike ebusheni inkosi yamakhosi iyamemezela ukuthi isibongo ukuhamba ngomhlangano lokuhamba nomthetho yaphinda yakhipha ey'nonelo eziwu-9 igama balale lapho ukuthi singasenziwa ngo-52 noma ake 52 52 nalezi ezokela namhlanje 52 within a space of time ukushana imhlatshelo kaNkulunkulu ihambisana izinto zenza kaNkulunkulu zenza ufuna uzenza unikele uyilayithele nawe kali bawenzile ufuna ukubulile ungalithi ngilikhokho usigobodwa ukuthi angenzeli izinto akuthi uma ukhuma usigobodwa ukhokho kodwa bakhona kuphela kanje isifundo manazayetha phakathi kwethu kunoba singamanazayetha nje afelile ukuthi sizabantu abamnyama singamanazayetha kodwa siyama-Africans ufuna singakhohlwa iy'mpande zethu singakhohlwa izinto okufuna zenze zakithi esadalwa nazo kufuna ama-standards bese sikhumbula ukuthi sizalwe abazali bethu babengayazi indaba yenkomo kodwa babekhuluma noNkulunkulu izinto zenzeka nami ngakabe nentanda nyekhaya ukuthi ngazabe sekhona abantu abadala ababekhuluma imveli phambi kwakho ivele yenzeka makuthiwa khona umuntu lapha endle ongakhululeki bavele nje bakhulume egcikeni omnyanga nesibhayeli uyenze ngani siyakhaya kade kuhlala izwembili engane ingaphumi unene wakho ngangibona ngamahlamba nje ngiyakwazi lento eyenzeka ezifuna nasenkomeni uma inkomo isihlupha kakhulu ithole lingaphumi kuyophuma nje ingwele endala yephetha ubone izungeze egcwele ishinga ngoba ihambe khulumo ngobona ithole seliphansi ningayikhohlwa izinto umubulaneza zona phambilini wayengeza okhukhubeni ningayikhohlwa nithi nihamba noMnazaretha ningakhohlwa ngikhamba lapho nikuhloniphe kwakini kwesithu kwakini bese kulandela amazwi asho uNyazi
Jesus, Wasi, Usaba, Iko tuti wa Nazareta yatima suma kwa chira yokito ekenso ni aiza eshuti ngitu iko fulo pata nasi kota izite zalale zonke ebolo kuzo na zonka isho ngicaba ukuthi manje na sisokusiye Kosi una ya acababa na masoko isoko kulo kutinezi iziteza kile biashara zezena omunye ofaze la ubabu utube washa ubabu utube tebeni pati bambula zwa shawo tebeni Tadi wale zilikuwa zilikuwa ezikuwa zina kwezi la zizi la taifa lile kwa sababu ya sala tekatolo kwa shidumsa sababu ndio hapo kama makamale na mashi unya la tekatolo kwa shida iko tuzishi ya msa ni sadafu kwa kujua kama italo ezachalo kala zabego zo control mtego osadafi sakutu kwa fulidao kwa shali takaseni sasisubi kwa nini zizo kama zizo ni kulo ya bona hizi ya shimala kwa kuna zizo ngoto kwa nini zizo tu afata benta na ya kutu bisi jadi lago aso la tulani tu jaga zabota altumela la kumala bala zelebase zuwe tatu dunia zote televisheni la pagada ubaba in charge of stuff unya zaba in charge automatically mina hesabu le kosa ya kuna zile mwanzo kupatela bide kengo yombe kwa studio kwa kama tamta baadhi tu na kwa tarehe na baada sisi pengine na kwa soko sisi tele
abanye bobebheke isokweni abanye bethu abanalutho isisebenzi abanayo yakhe walahleka ngophezu kwalahleka yonke sibheka lokho ifabo ayithi nje ukuthi ngafeli phambili ayi ngalolu suku kwakushaya iphikili ukubulela ezo judgment engafuneki angazi ngikhumbula kahle ukuthi ngonyaka ophelileyo kube khona judgment efana naleli bantu kusuka lo yalanga khona ukuqala nje kunomhlanje amacala akhona afanele lekose khona akekho umuntu oyaphikisa ubhale phansi lo akekho nosozophela akekho omunye orula ngomlazetha la emhlabeni ngaphandle kwethu ilona ingazo lo sho ukuthi ayisenezwe bamathathu nozomuntu yonke into ngazo izokhuluma ngayo. There's so much deep-seated hatred. Deep-seated hatred. Amazing. Who shall I say? When you interact, there is so much deep-seated hatred. Ngoba naye inkosi ubona ungangabiwe nje ngoba naye bengafuneki qobola kodwa uyabona umzabala zakho ukuthi njani buwa nje lo muntu sesinohamba yedwa akana kwabana ba kodwa yabona izinto zenza uyabona izinto zenza uyabona ukukhuluma usiki uyabona ufuna lo abantu lapha basekhona esinaba abasuke lesutho nakho Absolutely. Ila basathe bona laba abakuthanda yikho lesihlela. Sathi lesuthu sizeje umuntu akathekele ukudeseka nonke ukuthoba. Ikunda bawungazona zona. Ningayithi ibuho isazoba kakhulu futhi. Namjona sezimbabwe bakhona befundisa. Zimbabwe nakhona washington safika sathuthi baba uphambili bamjinga ibona ngazakona ngonazi nathi eZimbabwe lafuna khona inkosi esendawo nakhona imikhithi ngana yazi ukuthi ushede wenzani emhlabeni phela enothi manje yakhona usona ngalo khona nifike ukuthi kwenzakalani eNazaretha ibabele njalo bafana bakithi ningayiphethe babele eyake South Africa ayi yona yokhulisiza isizwe special sokhululwa eNazaretha yacela amaNazaretha nithane inkosi ngathona inkosi esikubazo ithethe kahle Again, inkosi ikhululeke ili mangabe singaphumeleli imishayeleni again ikhululeke inkosi ngayiceli ngiyakuthi sifekile fanele siyocela kodwa again ikhululeke sizothatha inkosi emabe so kuzosukumela inkosi iyethembulwa ngapha sinedingwe ngezahlukeneyo kodwa lesisikhathi sokuthi umyeke baba phumula unengiso zawenzayo lezi ndawo phuma ngazo sithunyelwe lesuthu labefundi ababanga safika lesuthu sathola ukuthi thina sithizenje kwashutho nangasila mawolo ngeze thuba lo ngimthule phansi safika khona laba bakusocial babo kodwa ngesikhathi lapha sikhona kwawazama ukusiza nobaba uhlele yonke into wahlala stadium kanti singasazingazile ubaba wethu yasobona lento uNazaretha kanje ehambe ngayo ihambe kakhulu uNazaretha lo msebenzi waseNazaretha uhambe kakhulu simiseleni ngawo
nokufale naqoba phela manase umsebenzi omkhulu enuphethe nonisa umsebenzi obona umhlaba wonke ngalaba esiwa khona nababona lezi la bayibona ama-TV bayibona indaba abanye babizwe ilona unyazi libiza abantu abasemazweni akude sibe sihleli nalo lapha ngicela uSimali ongifundele incwadi ekalokho Luka 13 25 verses yakuthini Sandila wasilisa abashi yaba beku sablage opugeite Now mninindlu esuka avale umnyango niqale ukuma ngaphandle ningondothe emnyango nithi Nkosi Nkosi sivulele aphendule athi kini anginazi lapha nivela khona verse 26 khona niyaqala ukuthi sadla saphuza ebusweni bakho wafundisa ezindleleni zethu saphuza ebusweni bakho sithi ngabengula kodwa khona kuleyo ndawo kukhona isitendile kukhona ukuthi sobathanda nawe nje ukuyigcina intando na ubulalela ukuthi thina yabona indaba yasena njengoba kubuhle sesinomanga kukhona ekugcineni kosuku umbuzo othi ulalelile namazwi ami ukuthi ngidinga ukuthi uphile kanjani ngenqubo yoNazaretha kulela verse 27 kodwa uyakuthi kini anginazi lapha nivela khona kodwa okwaleyo bakhunana lona dedani kini nina nonke abenza okubi verse 28 wema khona ukukhala nokugedla amazinyo lapho umbona uAbraham noIsaka noJakobo nabo bonke abaprofeti bese mbusweni kaThixo amen amen yike lencwadi yasifundisa nami yangifundisa ngiyithanda ukuthi mangilade baba unyazi ngabe sengijwayele ngabe sengicabanga ukuthi izinto zami mtololo akho ukuthi yami mtololo kuyasetshenziswa ushebe ufuna into yakho semosu udinga ushebe ukuhambe naye manje na usukhuna ngoAbraham lapha usizobona manje abeze kahle eNazaretha ungaphesheya ubabona phesheya lapho bejabula umuntu ufuna ukubona kanti awenzanga bakhona abaphethe uNkulunkulu oseNazaretha abeze kahle abaphumelelayo
saba zama mbefundi mati nakuona bokwa bangazana bobani kuzukunya mali lisango leli okuthiwa munyana ngazi lisango noma ke ngayenjani noma mhlawumbe libesezwa amawundo kancane besibanye ngene kushabane bangabe sekufukile kufuwa losa sithulana ngoba liyabona apha incane amgeleni lo kodwa lapha isifundo lesi ilento thithi isifundo lesi okuya kufuneka aphathwe ukuthi singamjwayeli uma elethiwe aphathwe esenathi singamjwayeli ngoba kuzahamba kuhamba kusayithathi abeyaphinde la eqhama khona esengale thinasenapha phakathi kwesikhomba omunye nomunye ukuthi nanenze kahle abanye bazwe bathana nasi wemachina leyo seshalanga sidiyama iwonke lenyanga sidinyanga mfundisi wasukuwa serious umshini besidana ukuthi lento ufuna singayenzi sikahle kodwa siyikhulume zwakala izokwenzeka lo mtamtam loku akuova uzophela sekufuna ukuthi lesithathu amen baba ubusho ngempela yini na ukuthi amen noma uthembisa angifuni lesiyathu kodwa ngifuna iqobo eqinisweni lento sebekhona abantwana ase eqinisweni lento sike sebekhona abantwana ababuyayo bekhuluma ngayo ngisho lapha mawude vashi libusuku ethi wenzani soba sasaba na 23 kimese ukuthi 23 ngawonike omaziyo bangakithi phela phela usiya mas ekujela njalo ngakholwa bayakwenzela phela ngikho kodwa isifundo ukuthi asingajwayeli akube mnandi kodwa singajwayeli zesibani lezi khona kuwashebe khona yakithi le kwashebe fundisa le ukuthi suka lapha uzele kulomduzela angithi-ke ngikufezele ukuthi iyaqala lento enhle nemnandi sibabaningi kuyona uma ngase ukuthi namhlanje lapho asuma manje sabe seyayinanda asebuya sithengiwe yesonto kuzongena amanazi phakathi nemishini zonke emina zathi nithenga angayithanga isidiliso kube yiseni ngabona mtholo omunye ngaphakali kuningi abantu babuka ukuthi khona kudala into offer ngehambe semindaba ngelela abanaza thathuma washe kondawo emfuwa kokhusayo engangeniyo kodwa lo kusizama lo nobaba ngina sebenzi nako nje kunyina nathi bheke nathi bheke uzothuza kwakho umuntu odlele ibheke la alisoko kwashaka kanjani hayi umuntu ongamfanga mfutha uqale ukuthi ngoba munye ophethe ekhaya thina sodwa kebe phela mawuya zabe zikethile senzele ngayisho musubuka mina ngithunyiwe akusoze ngaba nani amandla lawa ayikho nani amandla la mangithunyiwe nje lale uthi ngifuna ukuthini busuku mawudlula kwilo yobuza phambili uzakutshela inazawule ukuthi ufunani ngayo ibuhlungu lento wamanje masibani manje singathuthuki kulungile lento senda besolila kodwa u50% omunye imali ayikho kulungile lento kulungile lasola lapho ukuthi ufuna ungabisela ngokuspecialist ukabithanda lapha athi wabayihambisi lona bese kuwa lapho kukhona 50,000 awukho lezi zinto zibili sesemhlabeni zimbili zangisa kukhona okwasemhlabeni khona la ezulu kuyafuneka bakhona ukuphakala umzimba wakho lokozwana ubaba sokulisa naku njena nabo lomnuzana lapha wabonakala usadothula achaze lule kwenko kodwa zothunga kuletho uzama noma lezo bantu
uqale ngoba nami ngizizwe ngafika kuqale ngawe bathiwa akusebenza lento ngihlangana ngani mina kuba nami ngithumile sizohlukana emphambili mana zale kodwa khona sizohlukana ukuthi umntu umshini okuthunga phakathi dokudela encane akuthi azalimala ahlajwe inalithi kodwa kunama-spaces lapha athathwa ezinye izizwe ezangaphakathi ngenani phakathi nonke lapha zinazaretha imali ekhona ehleziyo lelidile ilidile nje ngoba phezulu baningi baphe neyami yabonjelele ingosi yaguga ngeyothemina ngothenga lekhaya aniyiboni leyo mali leyo kodwa manje sinamandla sekubaneni ipolisi isonto lethu manje ke lento kaShembe asingaphesisa futhi hayi akuthanda ukuthonela ake bakhona phela into ezwayo aphile phela manasale ake balukuye masimini kaShamafini ulini aphile amaqabe lapha nje azavuwe into ethize yokuthi sefuna imali yomunye umuntu kucatshwana yiko kwenzeka nje wawuza kumnikeza umuntu kumnikeza into ngayazi ukuthi kuseka wazi ukuthi ngayo ukuthi ya kodwa sewungaphansi ngaphezulu kozokuthatha umdala lapha ngumnikeza uwazali wazi kumnikeza usuphumele unegama umnikeza uma yabona ngizonikela baba nje akuzonikela ngicabanga manje ngeke ade ngicabanga noma ngakhuluma ngasengibe imali unegama manje usuthatha wena nje wazi wena uzowazi lama nithi lawa lo muntu uzowazi kwasenza na uma usuhamba uzobiza umfundisi nawe umfundisi azothi icala lomnikelo yena lo mfundisi unawo namandla kuma umnikelo na yazi ngithathanda kodwa ngikutshela ngitshela umuntu akayazi ibhandari yakhe ukugcina uyabona uma ngazi ibhandari noma ukhuleka usonde lapha ngemandla kuze kufika khokho bakho nabo bashona nawe usonde nawe ngekanjani uma ungayazi ibhandari ukuthi uShembu lapha ugcina kuphi usenkingeni uma singahlala lapha sikhuluma indaba yomnikelo njengoba nenza nje kuze kushonela ngakhuluma ngindaba yomnikelo iliphi lelo bandla elikhuluma ngalo ngoba munye phela unazi umnikelo ophethe yonke lento munye uyena wazi umnikelo ukuthi uzosula kanjani aphilisele njalo muntu wena uyazi nje yona uthikala lento yayazi kulungile kodwa phela angifuni ukukhuluma ngale zinto ezilungile ziyeke ngakhulu kodwa zokucala ekasiye kushenda asifundise indlela ubezulwini manasale ngoba lesi siyathethane ngathola nezingane ayilaleli manje ekuseni ingane njengoba singalaleli nje yabona ukuthi ziyasola kodwa ingane ziyabona into abadala ukuthi abaqondile amazinzela ingane lapha ukuthi nabafana nensizwa beyibani akekho yuma ngibhedela mina lapha ukuthi uzalahle amahamba awagelelwa phakathi kwenza kanjani ukuthi sisole ngane zonke insuku sitshena kahle izinto thina bazali sitshena kahle okay sitshena kahle mhlawumbe isikhathi sesisole kahle khona sesikhuluma esithini ngaloko ukuthi isikhathi sesisole sizama senza iyalahleka ngemfundo sokunazaretha la kanti imfundo sokunazaretha yona funa siphile ngabo nasethu inosizo lwesimangaliso izosakhela yonke into esiyidingayo imfundiso lethu thina ukuba sikhuphuke sibe sezingeni eliphezulu sihalele nombani wonke umuntu uyalunga ukuthi kwenzakalani ebuhleni yazi ukuthi lowo musho okuthambani kazana na wonke umuntu uyalunga ukuthi mhlawumbe khona manje ukubona ibhaneli ligijima lapho bafuna ukubona ukwenzakalani ebuhleni wonke umuntu ufuna ukubona ukwenzakalani ebuhleni ngoba kunokukhanya kunelambu elikhanya ebuhleni engakulifihle noma ungathatha amaqanda esolilanga uzama ukuzofa kodwa ngeke kuphumelele
lento bekiwe imile kwiguduzi kusemakosi ngibonga ukuthi lonyaka ufike nani ngisathi angiphilanga ngokuthi babamthande ngiyothakanithi ngiyafisa ukuba mawukhuluma ngikwazi ukuthi bekhuluma ngingabe nendlela zasemhlabeni ngoba ngahluleka emhlabeni ngase kube umnaziri ngiyafisa baba ukuthi lengokukhulumela abantu abathanda bakuzo ngoba isiqongololo lesilapha esotweni ngiyazama ukusihla kulesiqongololo isiqongololo esotweni umsebenzi omkhulu wesiqongololo isana zonke isikhathi sithola kanjani madoda kasi iphuzanele futhi uyazi nokwazi ukukhuluma indaba sethempelini bese iphuzana njengoba ngikukhuluma lapha emhlabeni kasi la baba yini ngakhuluma khona indaba anginaso isikhathi esincane mawubona ngiyana ngishesha hayi kuba ngicabele na ngicabile ngondo nami ngibana number 2 number 3 number 4 kuna ngwe lenda bakuphindela nibe sidanga hotel silungile lenda bakusaya hotel nikhuluma ukuzosoyilanga nithi isuluma lo golahle hayi lona imfundo bakhe yinde ngaphambili ngamuva kusana nithi kulungile alibothola nemazalela uyasithi ngalo hotel ngizilutho kodwa ukuthanda lo ngawasanda kuthela egadini emzibeni unganyakazi Sibuka is practical as a fool. Let us have a year Japanese and Namaka. Oh, Kasu. Near the baggage. Where was the gate? Not getting cookie. That's it. What are Kasu? Kasu. Most shall say this is a way over the 18 setbacks. This is one 18 setbacks. This is what you say to setbacks. Iwa kama hiyo ise yote mengo meshi mpite kale pale ngozi iti usepa ebalo kuteza kukala ngati hiyo kala pale ngao bila kwa zura ni zura kwa sasa na sasa tu ndio kote hizo kusuye hapa kati nguo msele za mtu nanga kwa shije kusema kwa sababu kama bala bani bako abani miti na patenti bonke abantu bayaza bokumazi bonke bayaza umtshelo omunye akekho la ile molale amalale ngento njena uzibame kuma akekho ofukwethela ngezathi bomunye omunye umtshela omunye kodwa sathi ngabizele lo sathi zola kha ukuthi senze manyezo abazono noma nasakuzalo mhlawumbe khona abanye bafana njalo la ekhaya ukuthi kusesele manyezo so asoma sisi mobe sisi ni kuyabuka tena ngane kwa asikusafu kukhuluma indaba ukuthi imali yami lahlekile hayi ubona safu mali uwile mobe leta kwa ukuthi soma cha sokala phansi aniko lo khona ngiyakusola le isikhathi ngakuzokala phansi akayela nje manasela amisho njalo ukuthi Aku mina bawa itu bisa kulma, angkau dulu kulma. Kau dah ni kulma, di waktu kulma channel staff, dia berjodoh. Di waktu kulma dia channel staff. Ukser apa itu channel staff nasi lekar lagi. Atau beli. Ukser saya dia memang suatu kuyaho. Ada sesuatu apa buat aku tahu. Orang menjadi ekstra dengan nampak. Ane kamera misal tu uzakon patiko. Uya tu tu. Aku dah mahu mengisi. Aku mana? Kada orang yang jaga mengisi. Misalnya ada. Misalnya ada dua mana. Misalnya ada yang pergi jalan.
isonile ngiyaboza ngokuthi kabuda kuzokuthoma kumasinto uthele nje nje sekuphuphela ko3 kwazaziwa 4 ithemba zakho kuzobela yakho kumlomo ngicela ngibone ngesini lento ukwakusile oh baze kabuka ngothola ngempela kanjalo sekubuyisela Nazareth. That's it, but wait. What are you going to do? We have to now set the two. But the general thing is about okay. The Puma Papa said, the Puma Papa, if I need a Puma, who was on the door? So I was one another example. There's a Puma tea in fact. Isa hizo zani ni kwa maisha asakia ile zeni uto ya kaba ya bwana mkuta abrani mungu amekaula kwa ndio yetu pala soko wimbo ni ndio tesi kwa isoba aliti mungu la kesi sana kuti ndio maana fungu ya kwa kuti uko kwa kama bese yao kwa ndio uko na zile ni ya sana God has been good about us. Mana semuzali kubade. Zamsala. Ubuwa atanga kusaleza. Ufuna sebe. Ubuwa wamusizana tanga kusaleza kwa. Iko na nyindo engaba khona yakho sipho sakho. Lezo zokuthi sipho sakho. Talent. Kodwa khona lento ufuna uyiphokulukhulu ngoba ufanele awutsheli phambi kwalakazi. Uma uphethulele elibethe imiyalezo tobulele ukhulezulu ushita amabhebhasi yazilela usuku mole buka noma ngizakuphamsana ngithi kanyakazi abelele kanti bengethele khulu kosamakhosi tubonga baba ithuba ngeselona selibusile nkosi namakhosi nanje ba